Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga Alex iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alex dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ita, tanaitid kung titawid yung agkabsat, na kayong ti makamaw, ay wanan yo, tapno sana basta mapukaw ka na kayo. Tatang, rumbeng kuma, analawlawa ti para kanyak, tasyak ti inauna. Ay na, Daril anak ko, agpada analawa ti dagayong agkabsat. Ken maysa, agpada kayo lang anak ko. Isong agpada nga road, ti sukat, tinaited ka na kayo. Nabingay iti husto. Malaksid laeng to'y nagtakderan ti family house tayo. Gaputada kami pa'y matkininanang yo. Ngam agudwa kayong tumat laeng iti dayto, intunawan kami ni tinayo. Ala, uray pagguduan tapay lang ti daga para kanyak, manong. Rumbeng lang akasta. Uray basit lang ti dagam, gaputasaan mo mitlang nga amo ti agtalon. Ay sana mabalin ti kasta, Daril anak. Maditi kasta. Di ka agbalin ama naging bubukod. Basta, rumbeng analawlawa kanyak, tasyak nga ron ti inauna. Saan ka kumamata kasta iti kabsat mo, anak ko? Rumbeng nga kinawatan kayo. Gaputadudwa kayo lakit nga road. Pangaasim, manong. Di mo kumanrangrangan dagiti dadakkel ta, maipapan iti da ito'y abanag. Sip-sip ka mata niya. Oy, husto daytan. Nabingayen ti dagayo. Iswarumbeng nga kinawatan kayo, Alex, Darrell. Anya, kasta ti imbagbaga ti kabsat mo, kunam lakay. Dahil tatipod nung bagat. Ngambaybay aklatan ni Manong Darrell. Tatalaga akas jay ti ugali na. Ngam kanayon ko mga gananat kayo, tatang. Amangan kitimot no anya ti mapanunot ng aramidan kada kayo. Saan mat siguro, anak? Pudno ama di ti ugali na. Ngam saan namat siguro ama aramid ti mangdangran kanyak. Basta, tatang. Kanayon latangagan anat kayo. Saan mi akayat kaninana nga dadakas na mapasama kada kayo? Husto ti anak talakay. Agan-anad ka ang kanayon. Gapot na amangan no adakik di matdakas ang mapanunot ti kabsat mo nga aramidan kan ka. Gapo iti tawid jo adaga. Di ka agdanag bagat. Alma, anak. Kanayon nga gan-anadak para kada kayo. Ne. Apay ngay. Inturong ni Manong Darrell ti danom dito'y kapagayak. Sapay dandanin maapit dagitoy. Apay akasta ti panang kitam kanyak, sika, Alex. Manong, apay mo nga inturong mo ti danom dito'y kapagayak. Dandanin maapit dagitoy. Sigurado ang madadaal no masubraan ti danom na. Awan bibiyang mo iti kayat ko nga aramiden. Ala, panawan nak dito ita, mga anuan niya pa iti maaramid ko ka. Pangasim, Manong. Diyak kayat tiriri. Kahit, anya nga ron ti kayat mo ita. Kayat mo ka di nga ikali ka asibibiyag dito italtalo nam, ha? Ala, sapay ko mga rod, Manong. Tanaragsak ka, itikas to yung aramidam. Ala, agtugaw kayo nga agkabsat. Kaya't da kayo ang makasarita kininanang yaw. Ket sapay la kumata dungag kayo. Nang runakin ka, Darrell. Ala, ibagayong ti kayat yung ibaga nanang. Tatang, tanay, adupay ti rumbang aramidag ijital talon. Manong Darrell, saan kumamot akas tati panagsasaom? Irespetom kumamot dartatang kananang. Talaga asip-sip ka mata niya. Pangaa siyo ko nga anak ko.
Saan ko maatitawid yu adagati po unti pag-aapaan nyo? Risoten nyo kumaday to'y asusik yu. Pangaasi yu kuma. Adula amin dagitang ibagbagayo. Ti kunayo kidday, adayo ang napatpatag day ta nga Alex ngam itisyak nga inauna nga anak yo. Di takay man lagay. Awan sirbi day tiyo salitaan. Baybayan yung kabsat ko, tatang, nanang. Talaga bastos day dya kabsat mo, Alex. Awan pa'y serbina nga isuti na una. Saan mo atultuladen di kapsat mo anak ko? Kat kanayon kumangagan at kakankwana. Taamangan no adda ba di apanunot na kontrakan ka. Nanang. Atuyan ti kapiyo, tatang. Adda ngamin aramidan ni nanang, iso asya kung tinang timpla kan nang yug. Agyaman anak. Ay na, talaga nasingpet kan nagagat ka, anak. Tatang, malagip ko ni Uncle Daryl. Apay nga takas dyan yung ugali na. Nagalas. E din to ta nagsaya at mati ugali da kasinsin mara kan anti maymay. Huwag nga ron, anak. Ngamjak man mo. No apa ang nagbalin akas jay tigalad ti kabsat ko. Nang rungi, idinaitad kada kami ti tawid mi adaga. Dahita lang at ti rason? Jak mo, anak. Ngambaybayan tayo latan ni uncle mo. Pacheck. Agbalik tumatlaan. Sapay la kumata mapasamak to dayta, tatang. Nagmayat akit kita ang dagiti mulak apagay ita. Nagpipintas ti rubuat da. Sapay la kuma. Taado ti maapit mi ita. Sa kamagayam dito'y kapagayam. Sika, sip-sip. Ada kamot gaya, Manong Daryl. Naimbag abigat mo. Nasaya at mat. Gapu tayo may naksinarungkaran dito'y talon ko. Sa anak nga imay dito, tapno sa rungkaran ka, sip-sip. Manong, anya ka di mananday nga ibagbagam. Talaga mo't asip-sip ka niya. Agasam day tangay. Siga ti ayunan dagiti dadakkel ta. Di ka kumamot agsao iti kasta, Manong. Awan amok abasol ko kan ka. Kan mabaling ka di. Urnuson ta kuman ti di ta pagkinkinaawatan. San akayat datatang kenanang nga agririta. Manong, agkapyata kuman. Saan to ang mapasamak day ta, Alex? Tagurugura ka. No apay ngamin asikati nagbalin na kabsat ko. Manong, apay ka di akagurgura na ka. Pangahasim, agkapyata kuman. Ipatpatag ka kapsat ko. Adulamin nga, mom. Itanam kan tupay dito, taltalon mo si bibiyag na eh. Masurunakan ka. Manong, Anya, kasta timbagbaga ni Manong mo kan kalakay? huwan bakat. Ay, nakabutbut ang mata no kasta. Amangan no adamat da ka sa pangpanggapan na kontrakan ka. Jak amo, noon niya ti pampanunutan ti kabsat ko itang aramidan. Ngam sa anak amabutang kangkwana. Nupay kasta, agan anad kalat na akanayon lakay. Di mi kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Huwan bakat. Agan anada, para kada kayo a pamilyak. Agyaman lakay. Jak lang amin maliklikan dagdan agparakan ka. Ala, gusto daytan. Di ka una agpampanunot. Gaputa ang mga numakapadakas itiin inawam. Maturog takit din. Tani, rabiin. Naimbag abigat yun, nanang, tatang. Kastamat kan ka anak ko. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, anak ko. At da ka din napatagagagaram. Ada, tatang. Anyad ay ta anak ko. Ala, ibagamlaang no anyad ay ta. Umay ko ibaga, nga umadanin ti panagapit mi kadagiti mulak apagay. Kat itad kunto ti para kada kayo. Ay, agyaman kami unay, anak ko. Talagang agsupadi kayo iti ugali iti kabsat mo. Adayo, anasaysaya at kangam isaw. Nupay kasta.
Idaw-dawat ko nga agbaliw tumula ang tikapsat mo, anak ko. Saan mi asar nga nabagbagaan ni Daryl? Nga masapul lat ti panagananad mo akanayon, anak ko. Di tayo amo no anya ti pampanunutan ti kabsat mo kontrakan ka. Undatang, ket agyaman na kada kayo. Sige nga ron agpakada akon, inakbantayan ti kapagayan, adungamin dagiti bilit. Dumagas ka pa'y man dito'y balay, Daryl. Ada napatig nga ibagakan ka. Anyamanan na yati ibagayo, tatang. Bagayon, tani. Ada na patag apapanak. Kaya't kalay nga palagipan. Pangaasim kuma, tadi mo ko magurgurain ti kabsat mo. Baliwam ko matimadi nga ugalim. Amumay dagiti aramidam kini Alex. Nagipulong gayam kada kayo dahi tao. Agsaga na kanyak dahi ha. Talaga pagpungpung tutan na. Pangaasim kuma. Sarde nga mo nagurgurain ti kabsat mo. Kan baliwam maten ti madi nga ugalim. Ti kunayo kit de. Talaga napatpatag dahi nga Alex ng itisyak. Kasla didak anak itikasta nga iparparik nayo kanyak. Manong Daryl, di mo kumamat bastusan ni tatang. Ah. Irespetong kumamat. Ay, pangaasi yo. Di kaya agri kaya nga gabsat. Urnuasan nyo kumadan yaman apagapapaan nyo. Mapana ko ni Jay Talon, bakit? Masapa. Gaputa itangal daw ti panagapit ka dagiti pagay. Sigurado, addan ijay dagiti tattao a kinasaritak nga agapas. Sige lakay, umay kay tubalunan inton madamdama. Pasensya kanta sa anak ang makatulong ita. Okay lang, bakit? Maawatan ka. Basta nadam tabagim. Tapno na salun at kayong tulat ta, iti agbalin nga anak ta. Wen lakay, ngamni tay kanayon nga ibilbilin ko kan ka, ha? Agan-anag ka. Di tay laang mo ti mabalin ang mapasamak. Nang runa kat talaga napudot ti darakan ka di kabsat mo. Un bakit? Hindi kagdanay. At dati apo, ak kanayon amang tartarabay kanyak. Sige mapanakon. Alex! Nasaya tagmay sa kaanadanon ko dito'y talon mo. Manong Daryl. Anyat aramidom dito apay databo ng igam mo. Tapno awanan tisipsip kadagiti dadakkel ta. Gudasan kan, ayok ka. Nagdakkel nga ulog ti rimor manipot iti kapagayan. Agturong iti ayan ko. Aglisi ka manong! Kumpayag! Naipaglakit din. Unakno ka ni busan akon. Hindi ka nagbutang manong. Natayin ti ulag amang tukaw kumakan ka. At tinanong, uminom ka pa'y, tapno mabangaran ka. Agyaman na ka. Inispal na kan patay. Nga oray pinagpanggapan ka iti dakas ading ko. Rumbang laan tigas diyang inaramid ko manong. Agkapsat ta. Katjak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gabot ay patpatag ka, manong Daryl. Sige manong. Taituloy mi ti agapas kadagiti kakadwa ka. Ading ko. Agyaman na ka. Talaga na kasaysaya at kakabsat. Pakawanan na ko ma. Kadagiti madingin pakpakitakan ka. Ragsak kami kininanang iyo, anak ko. Kaputan na saya at itilinangin yung agkabsat. Wen ngagpaiso anak ko. Nalaos ti kinaragsak mi. Gaputan nagtunos kayo ngagkapsat. Agtintinulong kayo pa yun ijay talon. Nanang, tatang. Jack pulos malipatan ti panangispal ni Alex kanyak kan patay. Pinatay na ti ulag amang tukaw ko makanyak. Di mon panunutan day ta, manong. Inaramid ko tikas jay. Gapot ay patpatag kaakabsat ko.
Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamak ka. Gapo iti dayta, agrambak tayo. Rambakan tayo, man ti pa nagkapihayon nga agkabsat. Wen anak ko, agrambak tayo, kas panagyaman tayo iti apo. Gapo iti pan nakaurnos tilin na nganyong agkabsat. Agyaman kami, tatang, nanang. Madlaw na ragsak ka, Lakay. Talaga naragsakak bakit? Gaputan na saya at matlangan tilinangan mi nga agkabsat. Nagbaliwon na namin pinsan ti kabsat ko. Kat nasayatan kanyak. Talaga na saya at Diyos kada tayo, Lakay. Maala, ka. Tumulong ta ang mga sikaso kadagiti may nakipagrambak akakabagyan tayo. Una bakit? Asikasuan tayo ida. Gaputa may damot makipagragrag sa kada tayo ita. Ita, nasaya atin tilinangan mi nga agkabsat, Mr. Lonely. Ket namin pinsan mata na nagbaliw ti panakilangan ti kabsat ko kanyak. Ita, nakalpas matan iti panagadal dagiti anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, nasayat met. Gapo ta nasapsapa ti panagbaliw ti kabsat mo. Nasayat ka atao. Iso adinangag ti Diyos dagiti kararag mo. Ala, agyaman kami met iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan nga Alex, iti syudad ti Baguio. Tampok diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket manipod. Iti pagayam nga agnagan iti Marvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda na sawak. Ngem no apay ang makarikna aklat ta iti ayat iti sabali a babae. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Marvin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adamat kadwa tayo napintas ang balasan, bakit? Wen, Lakay. Iso tay ibagbagakan ka akaanakan ni Nana Suling di tadaya. Iso ti agpapaayayaya dagiti ubing. Imbag lang addamang sukon kadakwada iti pagadalan. Iti dayta kinapintas mo ading agpaay ka, ayaya? Awan nga min trabaho ita, Manong. Or-orayak ti awag kanyak, ti nagaplayak nga opisina, ngam awan pa mat. Iso ang kabayatan nga awan pa'y trabaho na, iso pa'y laang ti agpay akatulong dito'y balay. Sige, nasayat kang paiso tapno saan ta na marigatan. Saan laang ayaya ti trabaho iti balayo, Manong? Tumulong ak para iti trabaho iti balay. Pagyamanan minukas ta. Ato yan ti kape, Manong. Magyaman na ka. Kaya't kunti timpla ma. Saan kakadipay na bandog? Rabina. Saan pa'y, Manong? Kanalpasan dahi ti aramidag. Kaya't ko nga ilupas amin at trabaho. Tapno nadalos ito nagsapa. Nagagat kagayam ha? Wan, Manong. Tadyak kayat nga ada maibagayo kanya. Ada ka din boyfriend mo? In-break kon, Manong. Kapi nga Malaksid kanya. Ada pa'y sabali a girlfriend na. Anya? Iti dayta kinapintas mo, ada pala sa bali a girlfriend na? Bak na ngamin di babae. Idintutas siya kat nakurapayak laang. Ay, sinayang natin kinapintas mo. Umuna akon arumwar, Lakay. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho.
O sige, bakit? Saan mat ngamin nga agpada ti pagtrabahuan ta? Ay, jakmat nga rod amo ti ag-drive, tama nga la ako mamat iti kotse. Kunak mat ngamin nga agsuro ka. Saan nun? Alao mo na akon. Idagas mo tula ang dagiti ubing iji eskwelahan da. Sana bale, tas asikaswan idan ni Vivian. Ala, ingkan, tama nga numala daw ka. Nakasaganan dagiti ubing, Manong. O sige, awan ka din nalipatan da. Awan, Manong. Inak tulat ta idan ibalunan inton lunch break da. O sige, In kayo nga roden, Manong. Tapno saan kayo amala daw? Adda ka madgayam di tiruwarte gate, Manong Marvin. pinakan mo ka din dagiti ubing. Wen, Manong. Adda da itan ije classroom da. Ala, mapantay iti ayan ti lugan. Inta matag lunch. Di ka pa inangan, Manong? Saan nga rod? Ala, umay ka, tamabisina ko. Addan dagiti order ta, Manong. Oh, sa balya talaga na iti marikrik na kankwana. Agayatak matan ka ni Vivian. Matmatanak matlatan, Manong. Ako ang amin. Nagpintas ka ng amin. Ha? Vivian, anya ti makunam. No ibagak nga agayatak kan ka. Ha? Day tatipod no marikrik-nak. Ay nga, saan ang mabalin? Gaputadaan kan iti pamilya. Saan kan to baybayan? Ay nga, Amok, kan madlaw ko launay. At damot pa naggustom kanyak. ko, Isikreto ta ti relasyon ta. Di kagdanag. Siyak ti makamukin ka. Saan ka baybayan? Itatanay tulad mong dagiti ubing. Oras maten, tapno sangwan na. saan inka kat agtrabaho? Amangan lumadaksan ka. Gaputasan ka nga agtrabaho ita. Diyak may hulot yung trabaho. Tas sikat ipampanunutag. Nga, Marvin. Nakapimpintas ka ngamin, Vivian. Agmauyong aklakit di. Dumaya dayo ka kanyak. Rumwar kan. Inkan agtrabaho. Di mo sayangan ti aldaw mo. Ala, rumwar kan. Rumarta, intag pasyar. Ado tinaskan nga aramidag diti balayo. Bukas na, dito uyak pa yung balay. Nga, Marvin. Vivian, napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko ni Judy. Gapukin ka. Si kay tantay ayatag. Nakasagana ak amang isinakan ko na. Tapno datante agden na. Anya, agmauyong ka din. Uwen, agmauyong ako. Gapo iti panagayat ko kan ka. Pare, kasangay ni kumari mintong bigat, Domingo. Umay kayong tuasa nga pamilya, ha? Kasangay na gayan. Un pare, iso nga igatangak man inton madamdama iti regalo. Ay kadwa na. Isurot mo to ti pamilyam, ha? Tapno agkita man ang damisis ko kan misis mo. O sige, isurot ko nga rod ti pamilya, pare. Bakit? Adaawis ni pare Doming inton bigat. Agkasangay gayam ni bakit na. Dumaray tayo ka no. O sige, dumaray tayo Amangan no anya ti kunaan ni Mari Glory no di tayo mapan. Sapay inyawis damat nga ron. Uwan nga rod. Isurot tayo ni Vivian. Takalpasan ti birthday, in kaming tumakityanda. O sige, sige ti maka mo. Bakit? Pare, napintas tayo kadwayo abalasang Uwan pare, saan pa yan nakasarak iti trabaho na? Iso nga agpapaya katulong iti balay. Sa bagay Tapno saan ang marigatan ni Mare. Kaskada kami. Adda ni Nana Soling at tagaluto kan tagalaba. Isuasan ang marigatan ni bakat ko. Naimbang nga rod. Takayat ni Vivian ti agpaya katulong niya. Napintas Uwan nga rod. Ay, nagladaw ti pannakamamuk kan kuhanan. Aggusto ka kan kuana? Shh! Tagtagari. Abangan no adda makangagkan ka pare. Ay sos, daytan tidakas na pare. Jak magawidan ti reknak parakan kuhana. Agayatak kan kuhana pare. Da kamilangan ka ni Vivian ti makichinda bakit ha? Itulod da kayon ka nagiti ubing iti balay. Tapno makainana ka.
At apay ngamin, importante agatangag. Ang mga numatagtagan ka nga aguray. O sige, agdiretso tayo nga roden iti balay, ta itulod na kamin kadagiti ubing. Intan, Marvin. Ang mga numatagtagan ni bakit mo amang uray kadata. Sana bale, nakichinta tamatan. Agsarsarita tapay diti parke. Kat baybayan na pasi aarakop kan ka. Marvin, Doon apay nga italangan nagamam mo ta. kasanon dahi ti Marvin. Umun-unag tariknakan ka. Kasta Ahmed, Vivian. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Marvin. Nagatang yu ka di amin ng pagatang ko. Wen bakit? Naibayag kayo anak itindaan. Inbagakan ka nga dabi it mapan ko gatangan. Ayan ti ginatang no. Diya ginatang at nagninamat. Anya nga minday tae ha. Kaya mo. Vivian. Agluto ka nitiin na po'y. Adamot in take out ko si Daan. Nang restaurant kayo? Ha? Saan? Di magas kami iti si Daan tayo. Tapnoy na po'y langan tilotwen. Sige, inak nga rodan iti silid. Isaganak pa'y dagiti kawis ta inton bigat nga agtrabaho. O sige bakit? Tulungak ni Vivian amang isimpa kadagiti ginatgatang mi. Naluto ka din tin na po'y, Vivian. Marvin, ang pinginagkanak. Ang mga numakita na taniman ng Judy. Adda ijesilid. Ala, panawan ako dito kusina. Ta siya kung ti makamo dito eh. Tulungan kan. Saanan? At ewan lang dito eh. Ayaban kayong tulaangan into nakaidasara ko. Lakay, umuna akon arumara. Amumot ajak kayat ti maladaw. Nagladaw ka ngamin nga griing. Kaya't ko pa iti maturog. Bumangon ka ditan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Umuna kalatan na rumar. Hindi ko sakpay. Ala, umuna ak nga rodan. Nakasagana mo tandag iti ubing. Itulod laangan ida ni Vivian. Vivian! Kurat lumabayag ka amang itulod ka dagiti ubing. Saan ka asimrat iti trabaho, Marvin? Umay ka diti ayan ko. Kunak na rimuarikan. Saan pa'y? Kinapod mo na. Nakaliva kita. Anya? Shh! Di mo pigsahan ti saom. Marvin. Vivian. Marvin, inarakop nakmatan. Kasi timbagakan ka. Saan ka baybayan? Siyak ti makaamukan ka. Marbain, kasarita ka man baraw. Apay tatakos me. Nakita kayo ngamin kini Vivian nga agin inaga kay dinaminsan. Rabi iday. Agparpari irak tadyak idi makaturog. Ket nakita nga agin inaga kayo kini Vivian. Nagpaot pa'y. Binuya kayo Ngamjak nagpadlaw. Saan dak anadlaw ta medyo naglingedak. Ngam naglawaga makita kayo. Sipod daydain, pinalpaliw kayo na dua. Ket nadlaw kaw, akanayon ka maladaw arumwar ama panagtrabaho. Umunalatan ni bakit mo arumwar. Budaduma, da kayo kini Vivian timang itulod kadagiti ubeng. Kalpasan na, agsubli kayo na dagaws ket agpupok kayon di tabalayaw. Apay apalpaliwan da kami, tata. Di kay kumamakibibiyang itibiyag me. Kaya't kalay nga palagipan baraw. Ti pamilyam ket sigaw da naragsak. Iswadi mo kumadadaelay. Ti panagtalag, narigat ama isublay. Tata. Di mo dadaelay ti panagtalag ti asawam ken ka. Anya ti mapaspasamak kan ka, pare. Kanayon ka amala daw. Kan kanayon tilangan mo. Kas ita, half day ka manan. Pare, amangan mat, nujay napintas akatulong yo, tias asikaswam. Di mo ko madadaalan ti pamilyam, pare. Pare, kaya't kung nga isina ni bakat ko. Dinadaal ka din day di akatulong yo, ti panunot mo.
Isuitan ka yayatag. Ket isina kun ni bakit ko, tada kaming tiag din na. Ket jakayat amakibiyang ka. Diag ko daytoy. Ket awan ti asino man amakibiyang. Saan ako nagtrabaho ita? Kailiw ka nga minakanayon, Vivian. Agdadagsan ako ni Marvin. No kasta, adan ton anak ta. Di ka agragsak akasta. Ah, Gaputa parikot daytoy nga inaramit ta. uray pay. Sikati pilyak. Sikati kayat ko makadan na. Marvin. Uwan Vivian, agmauyong at laki di no adaywanak. Iso apang hasim. Di nakpampanawan. Ingka nga rutin nagtrabaho. Di mo dadaulan ti trabaho. Gapo kanya. Sa anak nga rin nagtrabaho ita. Saan ang mapalin? Naskan nga agornong ka. Gapo taadan ton anak ta. Awan parikot iti dayta. Ado ti urnong ko ijibang ko. Di mo dadaulan ti trabaho ko nakmanan. Ala, ingkan ag trabaho mo. Hello? Nakawag ka man, Judy. Agawid ka apaman amalpas ti trabaho. Apay, adda ka di dakas napasamak? Awan, ngam agawid ka masama. Bay, Hello? Judy! Hello! Apay nga yakas la seryoso la unay ni Judy. Anyang ata tinapasamak. Judy! Apay at tinong panak! awanan kay tibain. Nagtalakakan ka. Ngam ginulibanak. Nabayagaya man nga da relasyon nyo kin ni Vivian. Kwa... Awanin ni Vivian, pimanawan. Nag-text kanyak ang pumanawan. Anya? Adda nang nidanon kanyak nga dagayam relasyon nyo. Judy... Ngam sige, sa anak anarigat akasarsarita Marvin. Ala, nawayakan asumurot ken kuana. Kat pumanaw kami dito balay. Gaputawan serbiti ka dami nga agiina dito eh. Aqua... Iti kaanuman, saan kami ngagsublikan ka. Makaamukan iti biag mo. Tamakaamu kami matan iti biag mi nga agiina. Ikatak ti karbangam kas ama kadagiti anak ta. Total, insukat na kami a pamilyam iti sabali a babae. Pimanaw ti pamilyak, Mr. Lonely. Kailiw ko ida. Ngam ad-adda kailiw ko ni Vivian. Kat iso ti kayat ko amakaden na. Ngam jak amono sa dino ti pakasarakak kenkwana. Gapo ta pimanaw, adi man la nagpakada kanyak. To'y pagayam mo, Marvin. Agyaman akpaga Marvin iti daytoy apakasaritaam. Unay daytan kabsat, tamas kailiw mo jay babaim ngem ti mismo a pamilyam. Ala, agamiris ka na imbag. Kat sapay lako mata jay umno ti rumbang nga aramidam. Asaan kat nga ad-adda apakadadaulan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Kan sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Bella at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Amin tayo kat agkamali. Awan ti tao a perpekto. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bella. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
No kasta insan, dandanin ti flight mo. Wan insan. Agan anad kan tungarod ijay kadi ka mang liplipat. Siyempre mo't Siguro no sa anak pa'y anak ki asawa. Amangan no agkadwata nga agabron. Sana bale, saan mo nakasapulan ti agabroad, tabak nang met tinakiasawaam. Unay mo tabak nang. No bak nang di saan ko man nga agtrabaho. O di, napintas ti trabaho na kunak man laangan. Mabalin mo na. Iso asaan mo nakasapulan ti agtrabaho insan. Agtagibalay ka laangan, taas si kaswam laangan di asawam. Day tamat nga ron ti ko na ti asawak. Oh, kasano matgayam ni Rico? Anya akasano? Di kayan ayat ko lagta Kat, panawa mon. Sana bale tasang putak tumatlaan. Kan agkalay sa kaminton apaman asumang peta. Imbag man ta pinalubusan na ka? Wan ngam kinuna na nga inton sumang peta. Agkalay sa kaminton. Agan ang nagkakanayo ni Jay, Saan mo abaybay ang tibagim? Wan, agan anada para kan ka. Kanayon naktong awagan, Wan ka di, saan ka amadanagan? Basta ikarim. At 2 taon mula ni Jay. Kat ito nagawid ka, agkalay satan. Kat addantukan ka, no kayat mo pa'y tiag subli. Palubusan naktupay nga ta. Nukunak ngay saan ka kadin nga agsubli. Makitan to. Depende. At dayta ka manen. Agdamag ka. Intunsong batan ka. Saan mo matlang asurutan ti ibaga ka. No okay to ti amin. Di saan ako nga agsubli. Ngam no marigatan ta. Di agsubli akpay. Basta manang, no maka-abroad ka, pauitan nakto iti sapatos kan bag. Ay na anak ko, saan pa'y anag-flight ti kabsat mo? Ngam adan ipagpagatang mo. Sana problema day tananang. Basta napintas to ti kasasaad ko ijay. Ikararag ko anapintas to ti kasasaad mo ijay, manang. Day ta ti rumbang aramidem, bani. Saan kat aday ta ipagpagatang mo ti un-unaem nga aramiden? Anya kayo matananang. Kasla nagdakas ak akabsat iti panagkunkunayo kanya. Siyempre, ti salon at ni manang at ununa ak nga ikararag. Saan at ti sapatos kan bag. Ang nadam ti salunat mo ijay anak kaw. Adayo kami kan ka. Kat awan sa bali ang makatulong kan ka, no saan at ti bagim. Uray da kayo mo't tatang, nanang, saan nyo abaybay anti salon at yo? Kat si kamat bani, saan ka apapaanawa, no kayat mo apauitan kanto iti sapatos? Sigud mo ta sa anak apapaanawa, manang. Anya saan apapaanawa? Kat ti makibarbarkada ti amaw. Sarda nga mon ti makibarkada, ipasubo na kalaang dayta apan nakibarbarkadam. Ti panagadal mo ket di ti igad mo. Wan, manang. Agsingsing petak to, inton andakan iji abroad. Ikarik dayta. Kumustahan, insan? Talaga saan ka nakalipat insan? Agyaman ang itiyawag mo. Nagboring mo't ngamin, insan. Kasapulak mo't laang ti kasasao. Tapno uray kaskasano. Maup-up ti iliw ko kada kayo. Kat, kumusta ngay magtitrabaho dita? Mayat mo't insan. Sa anak mo't unay amarigatan. Kat nasayat ang arod. Kumusta kayo magkiniriko? Kalkalpas milaang ang nagsarita. Adanas kan nga aramidan na iso ang nagpakadan. Da kayo ngay mo't iti asawam. Kumusta kayo? Saan kayo pa'y anak kabuo? Awan pa'y nga rod. Kat noon danton. Kayat ko amay sa kaaninang. Apay kit din na saan ngay? Huwag mo't ibagam to kanyak no masikugkan. Oh, kumusta kayo matandita ading ko? Ayos kami lang, manang. Saan na kami apakadanagan? Sige ngay, kumusta ka matan? Nasaya at mati ka sa saad ko ditoy. Kat gapo ta nagsingsingpet ka, adan nagatang ko a sapatos mo.
Urayan nyo latan ti box ko. Agyaman manang. Talaga nga ipatpatag na kakabsat mo. Agadal ka nga rod anaimbag, ah. Liklikam ti barkada. Wan, manang. Nasigbutak itan. O, sige nga rodan. Agpakada ako na ading ko. Bye! Kumustan ti ay ayatek? Kastoy, magagaran na ka na yun iti panagawid mo. May sapay atawon ti orayan tari ko. Naitangarod, mabayag pa'y. Mabiit laangan. Saan mo't ang mapupuutan ti aldaw? Mabayag pa'y ti may satawan o para kanyag. Agbabawi ako na pinalubusan ka na nag-abroad. Sika talaga. Para mo't lang iti pagsayaatan ta daytoy. Wan matkit di Tapno makasagana ta iti bangunan ta pamilya. Kanayon mo man kit di asarungkaran dananang kantatang. Kanayon mo't ngamin nga awan ni Bani ijay. Tada kanayon iti pagadalan da. Wan, saan ka madanagan? Kagak babuklaan ijay iti kalman. Kasta ay sige nga rod ha. Agpakada akon. Tapno makainanatan nga agpadpada. Sige nga Rod, Bella. Good night. I love you. Bye, Rico. I love you. Oh, apay nga imawag ka insan. Di mo ibaga masikog kan. Saan ka nagpindot insan? Agpaisuti ko nam. Ha? Masikog akon. Ay na, congrats insan. Talaga nga rod nga agbalina kon aninang. Wan kan agbalin kan tumantan at tita. Ha? Ay, wan kaya man niya. Pabunyagak to ti agbalin nga anak ko. Inton sumangpet kan. Ay katuan kan uray ni Rico, alaamatan aninong. Ay, wan anya. Sige, alaag tumat tapno dwa kayo. Umunakan tulat tangarudan nga agpabunyag, sa kamin to agkasar ka ni Rico. Ay, kanuan ang arod. Okay, mayat day ta adamag sige ha, insan. Agpakada ako, tanda pa'y aramidat. Sige, insan. Agan-anad ka akanayon dita. Bye. Bye, insan! Agyaman ka. Tanakaawit ka dito'y Pilipinas as isa sa lunat, Bella. Nakapimpintas ka manang. Nagpudaw ka pa yun. Agyamanak ading ko. Agyamanak iti dayta pa ng idayaw mo kanya. Kat kapo iti dayta nga imbagam, ado ti pasalubong ko ken ka. Amok adayta ti ururayam. Ni manang mo't. Ang paiso mo ti bagbaga. Talaga ka di asaan anak ka umay datatang ken nanang. Urayan da kala kanon ije balay. Busy da nga aglut-luto iti masang patam. Hay, datatang ken nanang at talaga. Dagiti paborito aputahi ti lutlutun da. Kas kumaytian niya. Pinakbot. Paksiw nga ikan. Kan adobo a baboy. Ay, wow! Ay na, talaga ang mabisina kung iti dayta nga imbagam. Agawid tayo nga rudan. Ato iti pasarabok kan iti kanakak. Wow! Agyamanak insan. Talaga ayayamanin. Ti agbalin aninang kaninong ti anak ko. Anya ayayamanin nga ibagbagamot dita. Sa anak anabaknang, Maya. Ngam nagagetak. Takayat ko ti bumaknang. Saan kit din? Naggapot abroad ni insan ko naman. Nakapinpintas kan nakapudpudaw ka pa yan. Siguro nginginaan dagiti usarmi ti bagiman niya. Anya ang nginginaan manan nga ibagbagam dita. Awan hilig ko iti kakastaan niya. Talaga asigo din na napintas ti kasinsin mo, Maya. Sa bagay matkit di Kasano, planwer kon ti petsa ti bonyag. Ay katuan iti kasta, makapagkalay sa kamin tumutan ka ni Rico. Un, Maya, magagaran ako ng agbalin nga asawa to'y kasinsin mo. Agtutor ka, Rico. Awan matlang ti pagtungpalan na no di agkalay sa kayo.
Unaan nyo pa'y nga rod ti bunyag, sakbay ti kalaysa. Wanan ananang, sapay kayat ni Rico katagkasar kamin. Kat mabalin latamot atulagan ng ti kasaryo. Tapno maisagana yung matandagi ti kasapulan yung iti panagkalaysayo. O sige nanang, taibagakto ka ni Rico. Sa dino aya ti plano yung apagkasaran anak ko. Dito iti kayat ko, nanang. Ay katwan tasi kaka nga rod tinababayan. Kan iso tinagtulagan mi kan ni Rico, nanang. Asino nga tayo dito anak text? Ni Maya matkayam. Insan, si kantulatan timang gastos para iti cake ni baby kan tokens. Thank you. Apay na ikas tiyay. Isumuton ti agdemand. Apay, kas di nga tati agninang itan? Di na pa'y laimbaga nga sponsor ti anak ti berberukan pa. Rumbang kumaati kaya tinina nga ipaay, iso ti maited. Saan kat nga isumuton ti mangibaga no anya ti maited? Ay, adaman ng text na. Kan, pakibaga ka ni Rico, isumuton ti manggastos iti sound system. Thank you manan insan. Madiday to yan Aguray ka man tagposak. Post apatama kan kwa na. Naglaingan? Anya di pagkitkitaan na kada kami? Baknang? Ay, madi, ti kastoy nga aramid ni insan. Kasta ti kunana? Wan, paggastusan na tamutan iti bunyag ti anak na. Kat amo na nga umadanin ti panagkasarta. Mapanmulatan kasarita Adamot panunot na. Apay, awan panagbain na. Mas dawak man iti kasinsin mo. Di na lang maurayan no anya ti maitad. Cash talaga ko matiitad ko. Ngam saan natamot ko mga ununaan Adamot asawa na. Kanapintas mo ti trabaho ti asawa na. Imbag ko man awananda. Ay, kaslada mo't mabisbisinan. Daytang rod. Isuan na saysaya at akasaritam langan. Anak, anya ti mapaspasama kada kayo kan ni Maya. Apay aya tatang? Kinasaunak mo ti kaanakak. Anya ti imbagat ti kaanakan nyo? Ti maipapan iti impos mo kanaw. Anya ngamin aya ti impos mo. Ti impos ko tatang, damdamagak no anya ti akam tininang iti bunyag ita apanawan. Apay ajay nagala kanya kat pagbalinan nakmatan nga sponsor. Ti kuna jay kasinsin mao. Saan ka kuman nagpaus? Imbagam kuman kan kuana iti diretso. Tanakababain. Imbag kumakanaw, no saan kayong agkabagyan? Pagchismisan da kayo laang dagiti tattao. Panagkunak, adamat punto jay kasinsin mao. Dayjay mo't ngaminan tinapanunot ko nga aramidan, apaman anabasak ti text na. Kasanumot ngamin. Ipabaklay namat kanyak ti cake kano kan tokens. Kat ni Rico mat kano ti sound system. Saan ka di arumbang laang nga urayan na no anya ti maitad? Saan kat nga iso ti agkid daw? Gapo siguraw, taam na naggapo ka ijay abroad. Kat ado ti kwarta. Di na pinanunaw nga adamat paggastusam. Dahil tamat ti kamalina. Ngam nasaysaya at akasaumaw na nakaw. Iti kasta, awan sakit tinakam iti tunggal may sa kada kayaw. Total, awan matsabsabali kada kayaw. Sige tatang, kasauklatan ni insan. Agyaman naktaimay kakasinsin. Mabainak nga miniti impost mo. Amulat tan dagiti gagayem mo ama kaamamo matla kanyak asyak ti patpatamam ije post mo. Tasyaket ngarti agpabunyag. Kinasaunak lata ko man insan. Total awam mat sabsabali kadata. No saan mo akayat? Ayos laang mat. Pasensya ka na insan. No kas di tinapanunot ko iti day di agundaway.
Rumbang ko mga min, asaan asika ti agdemand, noan niya ti ipaay mi para iti kaanakak. Ang sana bale, taindilit kon ti post ko. Kan nagpasensya akon iti Facebook, iti dayjay na i-post ko. Pasensya ka mo na insan, no kasjay tinaibagak. Kunak nga min, no, okay laang kan ka. Takas lakabsatan ti pangibilbilangak kan ka. Gamno naglablabasak man akat, pasensyan ah. Mabalin ka di ani ng latta, ngam itad ko laang no anya ti kabaalak. Wana insan, kat agyaman ata si ka mismo ti may dito'y balay. Ulitak man ang tiagkid daw iti pamakawan. Pakawanan nakmat insan, gapo iti panagpost ko. Kat agyaman nak, no kayat naklata nga agbalin aninang ti anak mo. Amin abanag, maidalan itinasaya at asaritaan. Aminado akmat kitdi, akam mali ti panagpost ko. Saan ka nagpanunot nga umuna, no anya ti ibanag na. Ngam, nakaamiri sakon. Tuy pagayam mo, Bella. Agyaman pagayam Bella, iti deti apakasaritaam. Ket ti makunak, husto ti naramid mo. Apanang delete mo, kadagiti impost mo. Saan ngamin nga amin nabanag, ket kasapulan nga i-post, iti Facebook. Pagsasaritaan laangan, no anyaman ti parikot. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Bella at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.